Welcome to the local food Maram. Ha kani kapor ngan tengi katuka patwan yakaba ngakwa ban batai hati kano ban set japi pi perlu kini ki japi ki long ki bar yang namar ngila sat gading te kumta yakini ni don kam no ban set te shua ngin set ni don kam ban ot yaki dot kamban ot kutu te andang ngadep ban ot ya kini ngasa isa kumno ban siat kum kini ki jajapi kilong ki babang adu kata-kata hang ni hapo jelajongi ni syait pendon kami kini ban-bam nak benta bangin pen bangja ban kini kidai ruki kerja medicinal lani kidai ki kerja dawai itu ki breu tiba tang yuk kun tiba don kajing su kajing thar kumta ki syat ya kane konserva ya kane ka japi kumta anda kiladi te kayarap ya ki jingsu jingkar jong kito ki longkemi ki ba dang yokon nrai ni namar ni dai ki sendra te ngimdon hi jingsu jingkar ngimdon jingkar tangba nisutu bat ngitip ba kum kini kijaj kilong ki babang kum tangi share ya kum kini kijaj ombangi persang nikong mangi ndrai nadu mensua ndai ki kmitemen ki departemen ki jongi kulong kuma ki layalam yangi ba kumno ban bam ya kini ki japi te kumta ngiru hadu mentah niabam bat misil tenat bam nrei kabajenjar pat ban lekiem namar kum kini kijaj kilai i hakatu ka patwon kidon tang haki krok ki krem ki kerja syaj ni jenjar ban lekiem nrei wadla kataru ni yai persyang ban lekiem ban bam ya kum kini ki syaj mi hau benai Mac April bastang snem bat ha kabakut snem tishat mi na hau benai September Oktober November tangba kabalong pedeng pat kecing mi jong kini rengkeu kalong hau benai Oktober arpo tarik saneng bat hadu ubnai November arto tarik saneng te kimi ki jajati kimi bat kene kepor na jam depan ot ya kini sak tang kane kawai te ngin sapte ya kane ke jingset bakum no ngin set ya kum kini ki japi kadon ka ba kiset terwa kidon kibaset di nrei ha kani kapor ngan batai yaki kumno ban set di bat kumno bangin set bat ki kijing ber ki bangi don kam ban ta ban ber abangi set yakum kini ki japi nang ba kini ki japi ken long sisa ki basniam hadu kata
Habangi pej perlok ni i ya kini kidur kilong kidur kiba snew teng hakapor keberang im lai ngi isap ting tang bangi pedro nrei ondang ila chef pat kano gajing bang kebomla ban batai e ale perlok ni pej na kebenta bangin pen i hapi siapang gajing chef ya kini kijapi ale perlok tangin chef no ya kaneka japi ini kongin hap yang suai ini. Karena gue perlok nomor ngitan hapok lau. Saya kumta iklam rai kispon kiba bah. Isiat ini dari tahun niru kabang baik tang ba ke superno tang ka neka jaga siat. Saya hakne kesuar ni hap up suai kene tang ba undar yang suai ini ukio siat. Saya kena kepor mingkong yang hai suatu liang. Saya tu ngila depan hai liang. Saya ingin up suatu liang ikan liang aduk bahkan lagi. Saya kena kepor perlok ni bahkan ikan liang kalau i. Saya menbandingkong yang tiap suaya kena kini ki dok japi lani ki eating frog dengan tiap suaya kini seandang ilah tiap kini idon kamban aking lihat lani mix well untuk mengasah skin mangway seandang ilah skin tentu hadir ngidon kamban ai saya kamulu ngidon kamban tes seandang ilah ai mulu ngidon kamban king biang lihat untung ya iba nomor bakal update terkong lupa kaneka joki nomor bangila hat lupa kading te mentang iba kala terkong te menta kabar ngidon kaman ai sa ini piat lane union kumong haka skin mawai ting tep ini piat te amdangi la tep ini piat ngidon kamban king swa dia Deng yu iba kaneka jingset kala dang ibang tang badang duna pak sa jingsa. Te hadin nang tu ngin ai sa une udai red chili powder idon kamban ayu ne lani haga skin sa kiong so men ken dung ting idon kamban ai kambun nomor ngiabun ki babam sak ha akan kebor te hadin nang ta ngin ai sa une BMC chicken masala nomor ka do japi bat ka do siar kaya stream karkom long test di hadin nang ta ngin ai sa une hot chicken masala di uniru de chicken masala tang bu uni pat de hot di hadin nang ta ngin ai sa une garam masala di hadin nang ta ngan ai sa une cermit ni hap ai kin dia cermit di hadin nang ta ngan ai sa une ajinomoto ni ajinomoto ngi haban tes kato di endangil ai kumtu ngidon kam biang banting baha kenang bakane ka do japi kan long kaba klek masala baro ngidon kam banting ha te endangil king katu kanikor te nisa don kam bantes no te kene kapor ni iba kane ka jingset jongi kala long
Tinggi dan kamban ai biang te unai uwe ujat. Te mentah ngin ayo ni ing lane hakat tin nang wei ki ong jenjibar. Tingin ayo tu. Te hadin nang tapan ngan sim da kakti ngan ai se une haka ktin jong ye une ki ong so mirit lane haka ktin parang yaune ki ong paipar tikum to ngidon kam biang ban king tu la ibang sisa di klam don kam banda siap klam nomor ba kini kila dei kiba la terkong kela itenat lupa kela terkong lupa tinggal don kaman siatang sipang de kene kapor ngi klam don kaman ai ndre ki don ki badon kaman ai ki don ki bom don kaman ai nama ha kene kapor ngi klam pendon kam ya kon flor kum tangim ngi klam don kaman ai to kene kapor kene ka jing siat kala i te aba kene ka jing siat kala i don kamban rakno ya kene ka jing siat stop ru ngi stop do burni nomor saklau la ibang sisa te habal ibang kumning don kamban tes baka kluj baka ibang te kene kapor di don kamban tes te mentangan bam ni kong suaya unai libong tang bayok na ste bak kluj sibit wow kajung bang sisa ka bang bom la bantai te perlok barak ki bayu iya kene kajing siat kajongi nak kawai kapor sekawai kapor kidon kam ban pek kenang ba kumno pintip nya kijing siat ki badai ki jingbam nang kendong bat lara pisiat kum kini ki jing siat nang kendong kabamut tilut tangki masla nrei pim dalut pisae nrei lada pitit ya ki dok na yau ki long ki bakam rem kadang itit dok ngidang yo tang sikilo ladang itit ya kini ki jing tak jing ber ngil yo ban pandap hadu arlai benai kat kum kador jong kador te kene kapor ngan persiang biak ngan persiang saune klik don bat klik bat kti bom la ban batai tendai amat yang perlok Pirsus nutu ya kata ke jingbang, ndrai ban batai mangi ya kata ke jingbang, ngimla sisa ban batai nomor ba kabang palang. Dia kena kepar dan kamat tes dari unai kujat. Wow, tendai amat diperlok. Tim langsung watang ban rekiro balak bang balak. Perlok tibaro ki bapej ya kaneka YouTube channel ka jongi na kue kapor ngakerpat ya pi kitu ki bompat subscribe kirs ke bah ban share like subscribe ban komen hapok comment section jongi kenang ba video sibun ki jing mentoy ba pin tip gumno bangin chat sapang kini ki jingbam nang kendong lani ki local food te perlok lembah ke jing kersian ke jong pi na kawai kapor ngan ong ya pi kene kapor ke bomta ku blai sibun